Siah metai. Kok aku tak tahu gitu. Iya galak kapra, nada iki galak kapra yang sedang-sedang terlalu panjang. Angoca terlalu panjang, terlalu pendek. Sedang-sedang saja, jangan siapa. Peptibera. Gula apa lagi ya, nih sukoni. Din peptibera. Terlalu tinggi. Ambian gun ngocak jangan jadi si teker tak tahu. Terlalu tinggi, terlalu pendek, sedang-sedang saja. Jika ngocak ada iya. Jadi jutaan ka peptibera. Mak tahu ben. Gulang kiki ya, dibarin ngocol ke holil gulang. Peduit ben ke holil. Biasan ke holil ngocol lagu India. Iyo colen kada bigula lagu tak ngocol pak. Pada merengis ki magi ke holil jaga aja. Ini ki holil tepak kapi lagu. Bigula iyo colen lagu. Saya tak ada artena, tak tahu je apa jangan. Beri bigula tumhe ho mata. Montum heho gini kejet lah kari India. Tak tahu artinya apa. Matan jadi sih abeli ke matura. Ke holil posang. Lagu apa ya? Are mak boleh ring India, maki kamu sari pelengen deh jangan ke holil. Ada posang kepi. Kita tumheho Bandung. Ya, mak bede Bandung. Ini mak bede nyanyian Bandung mulai lembak. Gule de baga jompo. Posting neneng happy bini ngabezeki. Engken gelum biar oleh kamu nyanyian gini kajan. Tahu kok lek jadi. Engko sih penting nyanyi. Saya tak tahu ke arten malah tak sakrosak kepikiran doh jangan. Namun si rosak kepikiran mantra nyanyi. Menderita ben air mata roh. Iya mak ben jadi. Munaru aja apa yang ku aja. Jadi si aprian gani binin datang gendo. Derai ben air mata. Enggak kata nih enggak bintang film mongku tinggal deh. Aja orang bintang film mereka aku tuh ganteng je. Bodoh orang jadi kebudu teger. Jadi kebuto butun. Teti bintang film. Ingat Haris. Lot Haris. Anyanyi, teti penyanyi mungkin. Saya tak kenal laga Lot Haris kru. Saya nyanyi si pasal but ke kapir. Mi beda si tepak sekali bahasa. Bintang film si kama bayi mungkin ni munanya ma Indonesia. Cek teron si masema ke Haris. Lajat orang butuh, lagun butuh. Lagi, bintang film, yang kau magi butuh ngari ya. Inilah bintang filmnya mana? Lagi, ada gaya gini, ada Arab, ada korsen dia lah. Ini mah beda gaya kita kira penyelam ngari. Cengko orang sotek soke, siapa tak kira nyelam ngari ya di mana ya? Bocor benih ke holil, mungkin holil tak bah nyelet deh. Nyebatan mau kursi lain. Persis patarangan ajam. Kau jen katondu. Japo kursi ngari. Baba apir lah tada. Lah kareban beri yang ada. Laju nyelet ya ga baba. Jen nabit jen nyelet. Terengan ali. Ada yang membuat bidabit ke lu dekir ya. Ada tolos ni jenda baba deki. Ampunan ng daya boleh. Ulala. Ladi naram gitu. Lasi penting beda bang ngaji lagi bugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa an'ama ghairahuma minan ni'am wa hasyarana fi syahri nabiyina wa huwa syahru sya'ban. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah Al-ayah au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du, hadaratal kurama, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para guru-guru ngaji, terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul ja'aki, selerepon semulja Al-Habib Abu Bakar juganan sesangat abdina amulja eki selerepon semulja Kiai Fadli juganan sesangat abdina amulja eki selerepon semulja Kiai Haji Syafiq juganan sesangat abdina amulja eki selarepon semulja Kiai Bishri juganan sesangat abdina amulja eki selarepon semulja Kiai Haji Imam Ahfaz Syakur terjugan sesangat abdina amulja eki selarepon semulja Kiai Haji Ja'far Shadiq Syakur tersedejah para masyayikh sedejah para kiai para reng alim selain guru ngaji guru madrasah selain setak kubasa abdina sebut asma-asma agunge pontong persetongah. Namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesateja sangat abdina amulja eki terjukan sangat abdina nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama EPON,
Bapak Kepala Desa Kelepengan, salerepun semulja Bapak Haji Darus Solihin, secukan ampun hadir malam mangken tempat Kak Dinto ada bersama-sama dan kulaban beraban jenengan zataja duduk sama rendah tempat Kak Dinto malam mangken beserta perangkat-perangkat tisaepon sesangat abdi najukan amul jaeki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Pujuk Butuh Derem aja. Ya meh bola darinya masih butuh jadi bah keluar peku sedekit. Beda hanya main pujuk montu. Ampun apa kiai karena neneng yastapanika bedekan montuna tak masuk akal. Jereng benih kan montu sedeti pujuk. Ibaba. Ini itu butuh norengkot napa kun dati bujuk. Jadi mengan kok okura. Ada butuh dati bujuk. Dadi bujuk, mangken ganteng, tak dadi bujuk aja, ongkura. Kau tina make buat cuba, me bola dadi bujuk cuba lenare. Siapa tahu, bola punya reng kirim Fatihah, terdati bujuk kagapi, amin Allahumma. Jamiatul Hadrah Al-Banjari Pujuk Butuh. Ani kamage pon yulang atau kaleng ki bakun kena gelak. Tak bisa jarang nyaman ni kecet lakarnya masih cet membuat kita tertawa. Seampun menghibur dan gulaban baraban jenengan sateja. Terjukan memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga dan gulaban baraban jenengan sateja. Kenapa pelajaran yang bisa diterima oleh dan gulaban panjenengan kalaban penampilan pujuk butuh panikah banyak dan sangat-sangat arga sekali. Kenapa Kak Dintoh? Engki panika kekompakan dan kebersamaan dari personil pujuk butuh. Gulaban panjenengan panika walaupun tada pengacian aja saking akru. Letok ngabezeki dak katengkanah personil Al-Banjari panika kekompakannya, kebersamaannya, bersama-sama bekerja, walaupun pekerjaannya tidak harus sama. Tak kotu pada kalakon na gulaban panjenengan nika kening kebai pelajaran bi gulaban panjenengan bahwasanya odik neneng masyarakat panika yang beraneka macam panika beragam dan gulaban panjenengan. Anika antara nasetong kasetong na saling mendukung. Manabi saling mendukung antara nasetong kasetong na tak saling manglo, tak saling menyalahkan. Maka terciptalah sebuah lagu yang begitu indah. Kelak sampai ngocak lagu India, he 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 he. Jo mangangkui lagu raja. Ayo dah budin jadi cepat yang kui jong kurang. Angkui selain bayi gula kelak bala laju ajang terkelanjang. Ja gula mangkin cetak pati nyaman ni kapon. Ongku na ani kakan bagdu ketondu dan kau lemaki buru datang dari kili. Pupuk ombak. Nonton kebajan ngiding lagu he ada pada yang kok. Ada apa tak melajak satu ongkur. Terhibur
Tinggi. Dan gue lagi buru datang dari anu. Benar nih keten gaula salah Saboran nah. Ani keten gaula pengajian kakak dinto ten gaula si abri bektoh. Tapi tolesan di gula ke Pananggelan bani ka salah. Di gula toles tanggal 15 Jumat datang. Jadi ten gula Palembang dari Kilih nengi pertengahan jalan kok mendeki istirahat teroneng nengaben bini panyaman aja gula. Ah ya mabaan jadi. Erek kan mon kok waroja neneng ban bini sekali mah cacawan. Mulai sederem Jumat ongkura. Ku ganggu kemarin. Ani kabon leng dauling zani kaguru. Angkan ngiding lagu sing geni ke. Nih odi itu nyanyi neren nikah. Pekerjaan tidak harus sama. Bodoh birisan bunadari atau at melolo. Sikosiale pale he saluk mantelog dairo. Arwah jalo bang lo, monta ada si arwah tak bisa aja. Kurang. Saya budi deh. Bang lo saya budi jadi. Beda apa ngerepang secentipi neneng daya. Tinggi. Akhirnya monta ada si abang ngerepang. Tidak akan pernah tercipta sebuah seni yang indah. Makanya gue leban banjir dengan odi nenengi masyarakat. Antara nasetong ke setong nani. Mun saling akor. Apapun profesi gula ban banjenengan seneng. Korja nyala aki antara nasetong ke setong nah. Kalaupun itu salah gula ban banjenengan cek nyala aki neng itas pentas. Debak gabebe deki din beun gula rona dan rosalah. Kurang tepak sokoni. Bener pak bagus. King kurang legun loh sokoni. Iya loh. Tapi sampun nenengi bebe. Mau nenengi atas cek banglo. Aduh mau nih banglo maleret pas. Tukang tepu ibu di banglo jadi. Muntai pakintul jago jen gula. Kan ki buru pakintul di budin loh. Iya jarang ki buru acer daya. Iya duit pakai beda remah. Mun cereng jalan nyaman butuh. Ya maki benanon kintul ki ya tapi kintul butur. Ebor. Nah guru tinggi. Saya ada nih kerja zagi ngareng alem. Reng alem mereka gunung mari ya mololo. Celo bang lor. Nggak gula deh. Nang sini je lo bang loan benongkur. Ari ejet ko tu bede si anyanyi ngari. Mau pahamadal ke kepidu tu ti apa? Nang kakapi mi beda saya anu segale dah lagi tapi tukang ngak nikah ni mun tada saya budi ni para joma dan kau lama kita ti tukang bidatu mun tada saya beber ya maki beda saya beber keng kun bah neng melolo dah ya pata alaku segale apa lakon saya beber ngapa seki dah ya kun makanya tak ngerti lah pokoknya neng dah jero Aro ko besar wah. Lagi. Lebur cek lo bang lo ande teore. Mang lo se bolen salah tapu na salah lagu ampon cek lo bang lo. Iya menenengi bebe belain deh. Nih kata inggi karena lagu ni kemunting letak ni tidak Kanada. Si tak tahu di mana lagu di mana ada gua tak tahu gitu jadi. Ongkur kenting letak ni teh. Keding nak kopeng re tak kasar pakun tak nyaman je. Abis nak matero ngak lengaan ke kapi. Nangkana pun ambilan gila bani ke mapan. Mapan geng butuh sokoni. Moga-moga tambah ajan bagus dah budi amin Allahumma. Ya biasa tahap belajar. Magi kiai bayi mun tahap belajar jaga aja. Ada malarat. Lagi Dabun kiai ki buru, dabun ke Haji Syafiq. Jangankan sampai nih neku emik ki. Enten ongku mun tak perjajat marang ke. Marah kok ninggu kok ongku rase bag senuano rase nang tenang ibeber rase caca meloloro. Ongke ke kanto king mun tak ngetran kakapi jago jen. Serem jaga nah.
Gula geng poni kalanang tenang nih kau kur. Ini seborang nah lengan keng jaga aja mungkin nih ngabusaki bulan neng daya kakapi. Enggak agak tahu nih nggak bintang film mongku tinggal daya. Orang bintang film mereka aku tuh ganteng je. Bodoh orang jadi kebudu teger. Jadi ikaputo butun. Teti bintang film. Ingat Harisro. Lot Harisro. Anyanyi. Teti penyanyi mungkin. Saya tak kenal laga Lot Harisro. Saya nyanyi si pasal but ke kapir. Mi beda si tepat sekali bahasa. Bintang film si kama bayi mungkin ni munanya ma Indonesia. Cek teron si masema ke Harisro. Dalam jadi orang butuh. Lagun butuh. Lagi, bintang film. Yang kok magi butuh ngari ya. Inilah bintang filmnya mana. Arya barokan reng juta jawaban reng alem tinggi. Dan gula ni kebeniking bulan alem. Ni kaki hafaz beda. Kisafik beda. Ni pada sitong pontuk. Gula na pontuk ni cetak tau rasan ajar bidatu sekali. Ongkur. Ari king bagian dari pangeran. Tak terus cetan gula di tukang bidatu ni ka. Menjela ko yonceng melolo. Ni beda remah. Anapa? Wah, polan kunjuk tujuh ban ke holil ro angko. Sate viral lah ongkur. Oleh viral sate kena haram ongkur. Ada budi mangken ni ke gula tak kira pernah jompo tan ongkur. Sampai ke akhir bulan, sampai ke bulan Ramadan dan gula nikah ada di luar. Kadang isambi ban bini gula. Kadang mula cek leson kibah tedung tengah jalan. Kanceng labang mar. Mula cek leson. Wan moga-moga teti pelajaran yang terbaik. Dan gula ban panjenengan penampilan Al-Banjari panikah. Terjugan ampun memimpin dan gula ban para panjenengan zata jaga angkui ngatoraki tor ator sesangat muljah. Daga ajunan epon kanjeng Nabi siaropa tor ator solawat muka-muka kalaban tor ator gelak saya mau kalaban secara bersama-sama terserang dan gulaban berapan jenengan zataja muka-muka sehadir tempat kak dinto malam manggen muka-muka satu aja na sampai kenal sarang ajunan epon kanjeng Nabi amin Allahumma. Muka-muka kanjeng Nabi sampai kenalah dan gulaban para panjenengan zataja karena dan gulaban panjenengan zataja sering tor ngatoraki dek ke kanjeng Nabi. Pon apa tor ator dek ke kanjeng Nabi tada lain ingki panika solawat dek ke ajunan pon kanjeng Nabi. Muka-muka zataja na ulia barokana kanjeng Nabi amin Allahumma. Sebutan gula amul jeki zataja wali santriwan santriwati sateja jamaah pengajian baik lakean pun juga binean ini mapan mungkin ulagian sepak tidak dah jaga kepingat ke kiai engkau kan kiai dulu pulang engkau kiai kok ngatup dah binian ngabas ketep dah temor ya beda sebagian setep dah lauk dah berat lauk ya beda dulu beda dah mamun lah tak terong ngabas engkau enda engkau mandra maksa jadi ya keng zeng ongkur ada pada tak temu je kena ongkur mon gulelen harian di bagian masuk ke suarga haram sire ngabas re panteng satewi gula ongkur lain hari bagian sebas ngabas umpama di bagian ban masuk neraka haram misari yang kongkur. Saya tak ngabas tin ada ya besegi lain hari jauh kur. Aku tak mikir aja okur tin. Mau kira loko nak netorotin. Tak ngabas. Engkau beniking teroya besegi kongkur. Gula ni sergawan jenengan ukur. Anapa bola nah. Can kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim ibadah. Orang ngabas ke selera reng alim. Kau kan reng alim gelu-gelu kan anja. Sama malam dia kan naro. Engkau minta alim mak yunceng rasambin no. Kurang.
Gula ku bengok ngopin na kacaun guru ka tempeng ma semangan ni kan tenungku. Semak ni kata berempatan. Perjalanan naro sekejap. Ada lagi sekejap. Lain bon kaki. Oh, mon kaki li selampat debuk bilah ya sumpah. Ombaan. Ombaan. Nganon iya kira. Aduh ya Allah, malah lekelepan deh kena. On, muka-muka dan jamaah pengajian baik lakian, binian, baik si anom, langkong-langkong si sepo, baik si rabu dari tempat-tempat si semak, langkong-langkong si ampun beleng aja rabu dari tempat-tempat si jauh, si kak dima, hadir long gunatan gulaban perapan jenengan zata jada ke tempat kak dinto malam mangken, tero dan gulaban panjenengan, pribadi dan gulaban panjenengan saya hadir tempat kak dinto tero matepaah bedena ilmu dan gulaban para panjenengan zataja tero matepaah bedena ilmu nak potoh dan gulaban para panjenengan zataja sebesar apapun ilmu nak potoh gulaban panjenengan sabenyaan ingak pun apa bisaos ilmu nak poto gulaban panjenengan torjukan ilmu dan gulaban panjenengan ketika bede tak tepak anika tak kira bedekarena ilmu dan gulaban panjenengan tak kira apa karena bede tak tepak mangkana panjenengan hadir kakak dinto malam mangken niatan tada lain matepa bedena ilmu si bedena nangi abbe makle ilmu maki kun zakoni gak dinto tak ngalotor ben tak nyimpang dari bede epa fokus epa raja mangken bedena manika ngak nikah gulaban panjenengan nak botoh gulaban panjenengan tak usah ngabes kepinteran nak botoh sepenting ilmu semasuk dek kana boto gulaban panjenengan makipun sakoni pokon bede tepak pokon ilmu sedepak panika bede ungku insyaallah maki sakoni ni bakal nyenengaki dek kareng tuan ada ten gulaban para panjenengan sateja tina maknuk tuk langi sakali ilmu nak boto gulaban panjenengan torjukan ilmu na gulaban panjenengan tapi ceret-cetan neng iluar tak masuk dek ke dalam bede tak bede neng ibede maka parcomah makipun banyak madein keng bede na rosak iya parcomah pada bandreng ajaring nyontit neng songai nata bayi neng tase ano nyero odang ro nyotal odang dari ada banyak nyaman mapan fokus keng bun buding pas tak italeen beden laju sehari banjal gunjalan neneng itasero tak kira oleh odong sekali jo ada apa beden purto ke buding angkana bodoh masakkan gitu awang kini ke dalam rangka masakkan napa nyamana bedo gulaban panjenengan kalaban hadir dekat tempat kak dintoh hadir dekat para alim. Muka-muka keterima ke Allah. Amin. Allahumma sebutan gula amul jaki. Kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini cukup banyak. Tong 2, 3, 4, 5, 6 pada ngangkui jangka ke kapi. Keng ni ke kapi. Seduaan handicam. Seteluan je lain pampak ada aku happy biasa. Ada sebenarnya online kadang. Kok kan tak baca loco sate kok bulan pasti jual benar kana kok. Ya duit beda remah daya. Menjelang me bola teti hasil. Me bola ti na me bola katerima jadi kan. Atau selain lah tak katerima umpamana. Me bola katerima kasi beda yadan. Kengin jaro mon benyaro pamilo daya kana. Jagun katibiin deh. Kadang juga kalau tepak nangang ngaro benangan. Allah mun tepak nangang kok je butuh je ukur. Ngalaki sibuk nis manis ro sakone ro. Nah iki.
Sebatan gula amul jaki. Sound system kebanggaan mapan deh. Bisa membuat suara sekene menjadi raja. Kan raja deh. Halo. Bobos sare. Sip deh. Onceng boleh deh. Suara secerke teti bungkol. Seperat serak-serak basah. Mapan deh. Kadang son nika bungkol suara nah mapan tengi capok son tak pati nyaman laju apet cerepet tak temu karoro unaria mapan den jauh putri bareng na berkat ban Allah padahal son tak pati bagus jawa bermikir ikun dia teloan ya kun mana ya tas keng geger yang kur siapa sendiri kena sibre mapan main ngapotran ge sapik gitu ya. Mama pangi ya jadi awet jadi lagi atau kang ngoker deh ya. Siping aja ya. Pon sebutan gaul amul jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya dan lagatan dua kekapi. Ya. Lata gelar ngojak la kan aja. Jagun ngojak la kan. Gula pun dari ada alhamdulillah. Pak empak gula pak empak. Ambian gun setong la di budiro. Mumpas dari bunada bentak pajen kelenger. Jadi gun ngoja alhamdulillah. Mun pengajian nih kemun tenglai tanya aki tak jawab berarti tak asam. Lah sih oleh lima lah, oleh lima puluh, oleh 50%. Negi. Jagun bangang. Leh ya. Ada ngaji daripada bandeng lagi bini. Yang lagi bini dia dalam mau kusi atas kucing melolong. Baba nang daya gentang matang. Make tobi nang bakun daya. Make lai bodoro mapakun nang iya talebur ja. Jija saking anu pada ben cekocek ben jobik. Cekocek apon teng terus di atas. Saya cobik pakun gentang baba nang daya. Latin na toto mai toto mak itu tuh daya. Ini mah beda cobik kelem kalah. Marah. Iya guna nang daya. Si cekocek di nama cekocek nang cekocek betong. Udah iya terus. Ya ada pot-pot tegar. Yang pengajian daya kia. Engkau tak antara download dang tadi cekocek ja. Mula tak pati mana mayu toron bay, aku lah. Kau jeleson tu deh, aku. Alhamdulillah. Dia kok terus boleh dengar. Sip deh. Asokor deh ke Allah dan gulaban para panjenengan saja. Malam mangken sarang ajunan epon Allah dalam cuaca sih sangat cerah panika. Mungkin tak hujan. Walaupun gelap panika sempat hujan. Mana bi jompok gelap panika hujan, daerah dajana panika juga hujan gi buru panika. Tapi alhamdulillah ga dinto barokana doa para masyayikh, doa para panjenengan saja sehat dari tempat ga dinto malam mangken. Alhamdulillah tak ada hujan. Lagi mapan nih, mapan. Lagi. Anika dipersiapkan segalanya, ampun. Kian ika beda pawang ojen akeng. Munta geng beda pawang anika insyaallah ojen makin jauh sama ojen makin. Dan gula ribarin telo hari telo malam pupuk ojen. Sampai dan gula seanya memotor karena dan gula tak tahu kalau kasih nenengi Bengkalan. Paleman pokol setengah 12 dari Bengkalan Tanjung Bumi dan gula Paleman debak ke tengah jalan norok bunten truk masuk gula masuk kia.
Tak tahu je lah masuk gelem banjir. Pas truk ia adaan bah temu mate. Di gula pastel ketelan nanda nikah. Oh balang tang motor re jan gula. Iya gas maki iya gas dari mata bisa je. Cengak perahu ro pas. Patemu janon janan daya. Ma bocor tatemu ben reng Jakarta, reng Sorbeja, reng Sampang, reng Penggalan. Kini kepai sotok motor gula. Tori sotok ah. Nyereng. Gula pun kini katuat pun apa sih tak katuat ah. Ya Allah, tak langkong Gusti. Pasalamat lagi Gusti. Pokoknya mah pasalamat abdina. Ya Allah, ya Allah. Iya. Tembus ngalangi ngarapah dateng nyoronyo bedereng kele mangarapah isolan. Nyaman dan gila bener gini sama lembah neneng ya dan toko bah neneng daya kun. Icapo napa nyaman na banjir. Paleman pokol betok. Tapi alhamdulillah mun mangken tager beda ucian. Tangki keng ti ne je ko mengaku banja. Mulan berderi bari neneng temor nih. Muda acara undum tak kelar. Kusi agulendu. Pas bode setong jadi. Gula mengak sekalan kini ke monaria dukonongku jan gula. Mapah bode setong di keboro ke timur ke jauh. Tekmat delok dotas deh. Kadang tangan nang udah nikah. Lumarin banjan gula. Baan ko sedang mapadang ka orang ban lumarin ya. Terus jen lumarin jan. Bener ngakok kia membian ya Nabi salam alaika ngakok ikan tang ya Nabi salam alaika buka nikah ojon obui ngak seselen dari atas terus bocah rezeki udah magelar oleh haram itu tekun deki bandan jadi tekun maksud taro mayu monjet arwah ben pangeran beriin minta taojen pas taojen ungku cek ko siga mediga aja ungkur ambian kurang sarangan namun Allah kesokan haram ya marah kok kan tak teman nuan aja ungkur keng biasan mun ngonceng gula ngake ungke cet lakar melarat kau jen ungkur iya mun kadung debak atas ojen iya toh ron deh yiro mak aku repot alhamdulillah malu mangken taojen ki bagi nengoni kenyaman ngaji monting lah tak ojen nih. Ngalah berapa jam? Iya. Salah singot beda singot jampa cobel bawa ke ngaban ganjan. Siah metai ben. Kok saya tak tahu gitu. Iya kalau kapra ada lagi kalau kapra yang sedang terlalu panjang angoca terlalu panjang terlalu pendek sedang saja jangan apa peptibera gula apa lagi ya nih sukoni din peptibera terlalu tinggi ambian gun ngocak jangan jadi si teker tak tahu. Terlalu tinggi, terlalu pendek, sedang saja. Jadi gun ngocak ada iya. Jadi ya jutaan kabeh tibera. Mak tahu ban. Gulang kiki ya, dibarin ngocol ke holil gulang. Paduit ban ke holil biasan ke holil ngocol lagu India. Yo colen kada bi gula lagu tak ngocol Pak. Pada merengis ki magi ke holil jaga aja. Ini ki holil tepak kapi lagu, bigule yo colen lagu saya tak ada artena, tak tahu je apa jan. Beri bigule tumhe ho mata. Montum heho gini kejet lakar India. Tak tahu artinya apa. Matan jadi sih abeli ke Madura. Ke holil posang. Lagu apa? Ya. Are mak boleh ring India, maki kamu sare pelengen deh gojan ke holil.
Ada bos anggapi kita tumhiho Bandung. Ya, mah beda Bandung. Ini mah beda nyanyian Bandung mulai lembak. Gula de baga jompo. Posting neneng happy bini ngabezeki. Engken gelum biar oleh kamu nyanyian gini kan. Tahu kok le jadi. Engko sih penting nyanyi. Saya tak tahu ke arten malah tak rusak kepikiran roh jangan. Ngomong si rusak kepikiran mantra nyanyi. Menderita ben air mata roh. Iya mah beun jadi. Mau naruh aja apa yang ku aja. Jadi si aprian gani binin tetanggen roh. Derai ben air mata. Oleh lagu setiaan roh. Cek poter aja roh. Lagu apa roh din Ipang. Jadi dina lah jadi lah. Nama ada marilah. Jadi hari malam mangkin banika alhamdulillah tai baucen ban Allah tanggi. Ya, malam mangkin sampai mari deki tertahu cenah. Gula ban berapa jenengan sateja sareng ajunane ban Allah paringin kesempatan. Kangkui bisa hadir da ke tempat Kak Dintoh. Bisa along bolong tempat Kak Dintoh. Malam mangkin. Sika di malong bolong aten gulaban para panjenengan sateja malam mangkin banika dalam setong bulan secet lakar sangat mulja cukan. Engki panika bulan seitu umaki Allah daga ajunan epon kanjeng Nabi. Bulan bon apa? Bulan bulan Sya'ban. Mangkin ni bulan Sya'ban. Bulan saya muljaki sarang ajunan epon Allah cukan. Bedengak tengah na bulan Ramadan sarang bulan Recep. Manggana nanangi bulan Sya'ban ni kebanyak napanya mana keutamaan di antaranya si paling cek penting banika kelakuan setahun dan kuleban panjenengan banika bekal etotop nanangi bulan Sya'ban. Manggana Nabi kanjeng Nabi nang bulan-bulan selain biasa tak puasa sunat kanjeng Nabi keng mon bulan Sya'ban kanjeng Nabi mabanyak puasa apa karena buku amal ladin kanjeng Nabi male totop kalaban puasa. Gula panjenengan mon bisa puasa. Ibu ki gula ban bini ambon mulai ban bila guru puasa gelak puasa. Dia bahasa dia gelak. Boleh ma pasta amit kan aja apa saja gula. Para gula pun telat tas gelak pun. Manggana bahasa jan engki tuli ngecit gula tuli loncak gula. Jareng pangara busobu guru pangarai jeke na guru. Aja ke na se berdarah. Mangganda mau bahasa. Gini gula lagu bahasa. Gula alhamdulillah tak ada bahasa tan. Gula siapa sana bulan tanggal 10 kun bulan sora kun. Mungkin ika makila mate paguna basa ko ungkura. Keng mun si satire ta mampu ja ungkura ko takkan taro nyoroan gaureng. Manabi ke hafaz panika ribarin bulan Recep panika dari tanggal setong sampai tanggal sabon apa seterus kenika. Anapa? Tingitanya aki bi gula. Anak ma apa sampean ke maburun. Gula karena rangaki ke santri je sunat apa sah. Teti santri apa sah kekapi mumpasi nyoro tak apa sah kan tak nyaman dan palangnya gitu. Teti benian orang kelura beni karena Allah aja. Iya masalah karena Allah tak karena Allah jadi lemu temu jangan hubungan dengan Allah lagi. Jadi mangken banika setorna amal. Mun bisa gulaban panjenengan banika ayo totop kalaban bekus dan nengi bulan nyamana buku amal gulaban panjenengan banika totop kalaban bekus. Manabi ingat dan gula ingat deka almarhum almaghfur lah Kiai Muzammil kalabaan ani kebiasaan manabi ngaji bisa os manabi Kiai Muzammil banika caepon ani kangalak bun ada ban bun budi. Ketengahan ngaleleng. Tahu sangat cija, mun ge samil ungkur. Bunada ngaci gelu. Tengahan ambu gelu.
Terakhir deki banikah mesti ngaji. Dalam keadaan katipun apa bisa was manabi kiai pakun gak ngaji. Apa male itu top kalau ben bagus. Asabab cai pon kanjeng Nabi innamal a'mal bi khawatimiha. Lakore dari macam dibudina. Lakore dari macam dibudina jangan kanjeng Nabi. Lakore dari macam dibudina. Mun dibudin bagus maka dari ada kabitong bagus. Sani kagurwa. Mangkana datan kuleban banjingan totopan buku tahun mangken bani. Kemun bisa. Ayo totop kalaban bagus. Jak totop kalaban saya coba. Muka-muka sawas. Amin. Allahumma. Long polongan dan kuleban para banjingan satu aja malam mangken bani ke dalam setong acara. Saya sangat mulja juga nih kipani ke haflatul imtihan. Gelak kiai bak semua tak rejet. Sebuah orang kiai. Anika bahna nengi banner pas inya main hafla benak kananya. Hafla ungku ki. Engki hafla ki. Ba apa na pagi ainya mun inya main hafla mah pas anu. Duh jaga dinto ge do rumah alas naga dinto anu ada sombongan balang na kana. Mayo jagun ngir kana kurang. Hapla raja hapla. Parlo nyaman. Dia parlo apa mau tidak. Oh Jesus mulai lagi dia apa kinja pakai dingga kiai ramah dia tak anu tak perasaan. Haflatul imtihan Madrasah Al-Majidiyah. Kalau pengan baru sumenep bersama kiai saya sendiri. Gaya katanya. Kenge pangitak ya sebabun baba. Ya yudin. Jadi nalale pangitak. Nah gila si penting ngaji guluan panjenengan lagi bugi. Lah datang dari Basera bisa was lah torot walaupun ikan lebih banyak selebihan ketimbang dan kaulah. Ayo gulaban panjenengan makisi kanto benyan selebih alem, selebih tengki pangkat selebih mapan jaran ng utara aki. Tapi pasera bisaos dan gulaban panjenengan ayo jak biasa aki ngabazeki sapa si abidatu, sapa si ceramah, sapa si malain taosa. Taosa lah si penting ngaji. Niki. Ikel tosan ka. Kiai-kiai si raja taosatan. Magi kiai gini betak. Anika peren ngantos kiai. Anika imtihan biasa na mulai lambak kikon na panika. Anika biasa na bulan Sa'ban. Mangkin ni salbut pas. Dua rapa mula tak milo kiai si raja magi kiai gini. Betak lah cu. Bila si baju bagian ni gini. Kekelur ka na, mayu ka na, kurang. Mula tak ngening jegi bak saja. Betak lah cu. Niruen kelabaan. Ima beda kelabaan bani ke gelempos sangka imtihan. Tengah tanggal 15, 16 bida tuan. Beda iya tada iya mulai lamba ke ni kapakun sih ngak ke ni kata tosan-tosan tan. Niki. Tada boleh maki kiai pentahun kiai lah cu si abida tu terus. Masuk iya tak masuk iya. Niki ngak geru. Bagi tosan-tosan salbut lah cu. Apa maisaba bulan Sa'ban mulai lamba. Imtihan maisaba bulan Sa'ban. Hataman Quran isaba bulan Sa'ban mulai lamba ulama-ulama kona. Apa? Karena kelakuan bekus neneng bulan Sa'ban tak ada neneng kelakuan neneng bulan-bulan selain. Gulaban panjenengan mon ala ko bekus setong neneng bulan molot. Ni balis na sa bolo gud. Tolis na kenjer na sa bolo. Ibalis ban Allah sa bolo. Teti mun saya, busa polo ibu. Mun salencer ambian sa beda. Sani ka gurumon bulan molot. Bulan mangkin gulaban panjenengan kelakuan bekus setong. Ani ka bani sa bolo. Berapa? Ani ka 700. Maka sombongan ni gini. Apa boleh aja tidak sombong na sekali. Karena keluar tak tahu apa jadi siya. Mula tidak sekali jadi. Ari mun ni gini sekali. 1000 sekali sombongan kangkui imtihan. 1000 kangkui hataman Quran. Neng isabat neng bulan Sa'ban. Pada ban 700.000. Neng bulan si lain. Jadi kira.
Makanya mau sampai 1 juta berapa jadi? Tak 700 juta. Ngaji sekalian panjenengan nenengi bulan Sa'ban nih. Ani pada ban sing ngaji 700 kali nenengi bulan Molot. Nengi bulan Sabbal. Dari kau besar aduh. Nah, bocor bagian saya ngaji dia ukur. Ini lah masuk, iya tak masuk toro dia urus je. Magi ngurus masuk tak masuk. Atoro tak toro lah sepenting ngaji gelo. Mertong ngaji gelo. Alhamdulillah membahas bareng ban petotuna Allah. Lagi. Mengantuk segi air raja melolo bila. Magi kiai gini batak lah jo. Gigun ke air tarap aja balik ke sekarat tu kau. Hari kiai gini hari Arab hari korsen dia lah. Ini mah beda kiai tak kira penyelam mengari. Cengko orang sotek soka gua. Siapa tak kira nyelam mengari di mana? Bocor benih ke holil. Mungkin holil tak bah nyelam deh. Nyoba tanam kursi lain. Persis patarangan ajam. Kau jen katondu. Ija pokor sengari. Baba apir lah tada. La kareban beri yang ada. Laju nyelat ya ga baba. Jan nabit jan nyelat. Teringan ali. Ada yang mempat bid-abid ke lu dekir. Ada yang tolos ri jan da baba dekir. Ampunan ng daya boleh. Ulala. Ladi nara makin. Lasi penting pada bang haji lagi bugi. Anapa mak sabanika karena panjenengan nih panjenengan ngaji malam mangken nih barokah na panjenengan sing ngaji neneng malam mangken atau malam bila bisa os panjenengan kenceng ngaji lebur ke pengajian panjenengan umpama tak atoro ki dek ke pengajian panjenengan ki pakun tak ngerti ke pengajian umpama na sejelas panjenengan barokah na umpama tak mereka panjenengan mereka nak botona. Lambian lebur ngaji pakun nak poton sambian bedesit pakun lebur ke pengajian lebur ngaji tak usah sorolen nari lagi ngagula nih gula dapat lebur ngaji yang gula anak wadewi gula kepinten aku mangga dengan state direng tua dan gula anak de dua makin se hanya ma laris manis rekan gelura aneh gak nih norok dinreng tuan aga kepi ongkura dan gaula kabini tak oning karo mana tak oning kamatto ada je ngak napa ka beden ngak napa beden tunya na ade ngak napa tau ding roma ni ngak napa tebdem tak oning laju la romo robi kiai bedeti deti mare pada bayi magila tak cinta itu ronaki kena foto jak kerja ongkura anak dan gaula si pertama bebine epentah ben reng lake langsung ke jompo katan gaula abdina beda parlona ka dito beda parlona pagi ano aminda anon bola tandi ano o sobong ngayon ko kajala sa beluna doa ka pangeran ya Allah abdina ana ampon anak bini Gusti ampon nomor palekor Gusti tulian Gusti jauh haram sake ka dito dayeng ko kurang manggana pas oleh berempat hari temu datang ngongku kamu jago gula minta ke pangeran bah datang pas ki nolak dia remajan pangeran bang mai tolak kekeredan gaula etremba iki keng mon panjenengan lakar cet hasrat bagus pentaka guru niki sebede kalaban dan gaula kunan di anak keng sing haken dek anak guru sebede kalaban mon jan guru oke dan gaula bener ya pentak ke kelabon. Dewa ke kelabon cereng seminta geni karapak ke kiai jan. Ngibah langsung lulus ke kiai kelabon. Ngibah bener magi benjenje jen wae pas lagi ke kelabon. Kok tolos tamil aja. Mabeen jadi. Tapi bunga ya dalam mate. Ari ya pisan. Arapa? Sekala re kuncong. Kurun na sa iparingin. Milo mo rin na repungan. Dayero. Kampani pa tingla tatam mo gula. Mari keluar. Sepisan.
binintar katan gula. Anak pagi buru tamoy. Minta anan baan. Ba, kita remang. Ba iya. Ya non itu lah. Muloreng minta. Ba onding na pambiyan kasi laki. Iya jadi ko le tak tahu ya le dan. Bodoh mambiyan maiteri memuji tak tahu. Ayo kau akan leben-ben minta ke pangeran si bagus si genteng si mapan le. Engkau ben-ben kan minta si genteng. Engki namun bolan. Ya tak tahu len cing apa rego. Enten alhamdulillah. Iya gandengan awan matuan ungkura. Mabeen jadi. Iya membahe pa di baba nama tuan iya butuh alam tak bisa jauh. Bon. Angkat ngas tete panjenengan nih, baru kana ngaji nih, mereka kenapa toh? Anterin lebur ngaji setuju napa toh gulaban panjenengan amin Allahumma. Haplatul imtihan malam mangken banika sebadaki sarang madrasah Al-Majidiyah. Harapan kalaban acara imtihan, haplatul imtihan malam mangken banika. Muka-muka nak ganak seampon ngaji nenengi tempat kak dinto. Nak boto naten kulaban para panjenengan sateja potra-potre naten kulaban para panjenengan sateja. Sebesar apapun ilmu seampon ikaule nenengi tempat kak dinto. Muka-muka ilmu na banikah tetia ilmu sebarokah tor manfaat amin Allahumma. Muka-muka ilmu na nak foto ten kulaban panjenengan terutama sing ngaji neneng tempat kak din torjukan sing ngaji kak di mabisau secet lakar ngaji ilmu agama sateja na muka-muka paulia ilmu sebarokah sareng ajunan epon Allah amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi makan jeng Nabi ampun apek dan gulaban para panjenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera dari alam kabuduan nuju alam pangauningan kalaban badan dinul Islam atau peraturan udi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sebutan gulamul jaki berbicara masalah ilmu panika cet lakar penting. Asabab pun apa ketika dan gulaban panjenengan terjukan nak foto dan gulaban panjenengan tak berilmu. Apa boleh tak andi ilmu agama? Ini kan odik neneng itu nyanyi ke dalam keadaan posang. Posang bakut. Lagi. Tak tahu berak, tak tahu temur, tak tahu ini masih tepat, tak tahu ini masih salah, laju tak oning ke kapi. Ini kemun tak oning tandi ilmu. Mangkana nak foto gulaban panjenengan pas sekolah. Nak foto gulaban panjenengan ngaji, nak foto ten gulaban panjenengan muntuk. Mon ponten gulaban panjenengan andi nak foto beri pontuk, bunga na tak kapra. Urusan ibri ilmu sisanya benyan, alhamdulillah. Bunga ten gulaban panjenengan beni tak bunga, lecek mumpah ngucap tak bunga. Keng lebih bunga boleh ketika ilmu na nak foto gulaban panjenengan banikah teti ilmu sebarokah karena kunci dari ilmu panikah anika barokah panikah mun tak barokah parjoma ma boleh kundan badan budun atau alim dan badan laju papa alimin sekali tapi tak oleh barokah ada barokah na ilmu na anak foto gulaban panjenengan dia parjoma tak ada di bareng gitu. Tak buto. Ada reng buto. Demak ke masyarakat ada reng buto. Taki. Ada cara namun tro andi anak se andi barokah. Ada boleh jalan kakuru nakun. Taki. Ni kantor ni kasi ngajarin ilmu agama. Makanya kau jen diniyah kantor panika. Sedangkan makin panika diniyah nika banyak orang tak simpati. Lagi layan benreng lambo. Munreng lambo pa ni kebedo setong orang. Asmanay kalau painten gaulari barin te bunagiay ketika dito. Lambo pa ni kebedo setong orang. Pangaci dak ke setong giay. Sampai oning potra na panika maca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai walad dolin. Kabala kareng tuana je ampun oning maca Fatihah.
dari bunga nareng tuana, dari bunga nareng tuana, polan anak ampun oning maca Fatihah, ani kapas reng tuana nonton ontah kakuruna. Berapa miki? Pak Bolo ontah. Wah, tengah akhir tahun loh, Pak Bolo ontah. Ini Pak Bolo ibu lah butura. Ada kadang, ada sombongan. Aku inger. Beda sombongan, ingeran boleh. Nyari tepak kau rek lah tak bisa jauh kurang. Ani ini kesih paling penting ah. Sing ngajarin kemen. Tapi kini juga nampungan tos barokah. Dalam majalan oleh barokah ada boleh. Namung setong takriman wa ta'diman lil ustad, insya Allah bakal oleh barokah. Ta'diman wa takriman. Beda setoatan. Ani kebita antara na to'at tunduk patuh ben ngaku-ngaki tabada. Keng mon orang ngaku-ngaki mesti tunduk, keng mon orang tunduk belum tentu ngaku-ngaki. Sebanyak santri banika mangken banika anika kun anya matunduk. Tunduk kepada atoran, tunduk dekat budak guru. Jong, aiki. Sabuen jong, coba rembutan yang jong. Aiki ngalak ko sapo. Sabuen. Tunduk nih kapon. Mun orang hormat darema, mun orang takriman takdiman ke guru darema. Jong, aiki giae. Sawen jong jawa rembu jong, aiki ngalak po sapo. Mangga na pa beda tombu repe ning beban pao. Itu bu deh. Repe deh. Ada apa? Karena ki marombu kia. Padahal tai bakon bi kiai. Ya, madau ben. Ini mamun setia. Da bara jong, da bara lagi. Lepas penting da bara terus. Nengi. Lain mun santri kona nih. Gagak menandi anak ni kesampai takriman bentak timan banika. Lagi pada benandi anak gulu banjenengan. Andi anak ni mun sampai bisa ngormat dek kareng tuana, bisa ngormat dek ke kuruna, bisa ngormat dek ke pangerana, dek ke nabina, dek ke tatangkena, sebunga ni kareng tuana. Lagi benikun sekedar patuh. Nita budak setong giai ketiga dito. Jadi pada orang ini kakun batu. Ambianan di anak. Jong. Kadito. Rokok jong. Galaki jong. Engki. Langsung ikalak. Cering batu. Kering tua. Alah rokon. Ini pak rokon pak. Jadek pak. Jadek. Kan kun serokala. Patulah. Patu nih jelas patu pon, terocak pon. Kalau akhir rokok jong, eki, sigama pak, jilam su, lah, ani ka pak, ya, saga pak, cing panas ke ate, ada apa? Kun taat patuh tunduk, king tak diman. Eki, mun si tak diman lain boleh jong, eki pak. Rokok jong, wah bahaya jong, ibir jong. Antara rokok jong. Eki, beri kama pak, ini meja, sehari meja, makan bedongku. Eki, sesuruh kalak kan rokok kun. Biasa renga rokok dia, kotu beda koren. Ada mun tidak koren deki pak, itu nona ngaku apa? Ikalak ben koren. Ada ke korek. Hari biasa kan mun renga rokok meneneng anu kan beda puceng ah. Hari kun nampu beda lolong nampu beri nasbek. Ikalak benas beg. Padahal tai sorotan. Sia sebek ro. Sadena pare biasa namun rokok nampu beda nis manis ah. Are pare kudu kebayaki kopi. Iku ya ki kopi ongku. Tinggi. Indah kopi pak. Kadi itu pak. Ya toraki keadaan depan. Benih bah main uluan dari yang. Iba, marah pak. Cantik pak. Ini dari ya. Kadi itu pak rokon, kadi itu koren,
Kadi itu asbeke, kadi itu kopi. Mak ben pi kopi jong. Punten kan monaroko mon tak tak beren kopi kan tak koko kopi pak. Tak nyaman punten. Iki kopi. Sejana pan dunja mon tangan awang ngerti ongku ya. Malau ban. Ini yang dinada kopi jadi. Kok suruh nginom Pocari Sweat deh. Orang yang cepat leng-leng rokok. Mada Latina. Jadi yang biasa kopi maki kun sokone ro. Orang yang parokok. Apa beningko ne. Kok lemah ada dalam gitu. Iya terakidan aja nyaman. Lagi. Ini tak diman mana? Tak diman. Aduan bine nih. Mun sampai tak diman gak kalake. Oh soar ke. Lek gue kopi lek. Guyoki. Biasa mun kopi re benuan na apa lambun ada ya doa. Lagi. Dan ini keguru abune bakun kopi mulolo. Rin rokok boleh. Boleh di rokok boleh. Dengan bese gelaga. Boleh di bese ban iya ngalana hidung beda ban roa. Iya dalam pendenan pintu open nyaman jadi. Ini tak diman nyaman lagi. Ngaku-ngaki. Kakuru sani kaki ya. Kakuru. Mulanda ngaku-ngaki kakuru insyaallah barokah oleh. Insyaallah barokah. Kakuru alim. Manggana mumpah bedek orang. Lah coba alimin. Mun parlo panutuk langi segala ilmu na guru. Kitab sebedan kitab apalah kakapi. Beni guntak kerep melolo. Sebudan kitab sirat belarat ro apal kakapi sining kuning ro. Ben si tepote apa ro kak. Kitab. Lo jua apal kakapi. Keng kakuru ali apa ngerasa lebihan abe. Tak apa ngerasa ngurmat. Tak apa ngerasa tak bisa amul jeeki kakuru ali. Jearap ilmu pada kebekal barokat. Jearap. Tina malam untuk kejauhna kadinia sebenarnya di tempat kak dinto apa ngerasa abe bani kelebihan laki ilmuna laju jarab oleh barokah gini ke jarab parjau mah andi ilmu eki kau benih bekil ya kurang gula tak aja benembian ani kau gula aja benar tibi bulan gula tibi mun si paling kubus ni mun andi anak ngak kenikah lagi. Gula tak tahu mana tanyaan ban kening ranking berempa jong. Ban kening juara berempa. Ongken je ban. Dan kau lihat tahun ini ke kelas. Terus makin ni tahun ini ke kelas. Kelas pun apa putaran sampai tahun ni. Oleh berapa tahun? Tahun ni. Saya ingat gula kun si dibudi ni ke kun si nomor 5 ni. Pola nomor sengang tahun. Untuk. Oh ngah gula. Umur sengang tahun. Minta muntu ke ketan gula. Keng nangis dan gula ben bini bani. Uja kene ben muntu ya Allah mon ipang lo bentan tadi beteti apa nan ya beteti ore. Ma ben jadi beteti seset. Ma ben jadi. Mun latin dan jaja ben oreng kan gula. Gula mau muntu kana si nomor 5 nin ikaduain ben bini kun. Tau le norok kapi selain tau le. Ampun tikal, beniking nolak, beniking niat yang golang, keng pompo mo norok, mbada norok, balake mbabini norok, patatang ke norok di majadin. Aji di tengah mari aja habis ke kiai pak, pas adurungon nengi batu, nggak kena apa bani jong, nggak kena apa, tapi gue nggak kena nase, kita kira nggak kan betul kan, gula ban bini waduan gula, ada salaman jong, dopa ke pontuk salaman, ke kambun ban. Ibun, hari tak temu boleh aja ben ya. Neng iki bapak. Puh cok biasa nyelangat do yoro. Kun ngako do pak ke bumi kelabon. Neng iki bapak. Salaman le. Bini salaman. Ayo jong ya. Jangan nangis, menangis bila kita ya juga boleh. Neng. Si anak neneng dah juga bapak. Sembun tu di atas dia. Tinang kok. Segula masaram kok. Tak boleh nangis-nangis. Toronen dinari bilahi ancor kena bilahi ya sopak. Engkau mangken nompak resianya main materi. Keng ijo kajuk. Engkau mau nangis kayak deki budur ya.
Makan. Anu bapak abdi pasraki bapak kegiat. Ya. Umur senggang tahun. Can gula pengara. Seroneng neng ben kakan gelu. Deki mun pernah. Pasrakin kan kiai. Kan pada bayi makin biar nggak gini kan. Panoro gelu mun deki na pernah. Pasrakin. Maksudnya tak kok rogi itu kali wah. Iya, magibaan tala pada bayi. Cecaban bong, kok buah ikan gendeng. Memabaan jadi. Boleh mengarai ngak gini kaki ya. Kun ngak ke mari asalaman. Dan gue lepas raki kaki ay bapak. Oh iya jong. Ari ya nak kana gini si malain. Anak salah sama dika. Karena bebele na padika tepak. Bigulay toro magi anak mayu jong. Pangarata aja habis dan gula. Jadi kuni pasragin kakakan kun. Kekere habis oki. Doa kaki ay. Titireng alem anan banay. Amin. Terus makin tali malem jadi. Kurang. Tahu ibu dilen hari. Mari gini keluar dari dalam. Bigulay tantang. Ban minta berempat sate jong pese jong. Ngucak ke bapak jong. Kan anak gula ni paling sukoni muna jajan. Ani kemun beda acara parlo guru tetangke. Paling sukoni 500. Ngebusin ke kancan ro. Mabaan jadi. Main bus-busan gejeki umur sekarang tahun lah main bus-busan jangan gula. Iya jong tara apa jangan gula. Tare bidan minta berapa ban sate ke bapak. Beri na ban bapak. Pas ocan anak ni kesi caltong katan gula. Katan gula ta minta bese bapak. Gula king tak gula pos sekalan jeri wo nang. Abara apa mata minta bese jong. Tikal doa ki saos jan. Ngalaki bi gula ring tangu jamin tapi saya ngalaki dapat benyabi gula tan ya jang jalan langkah jalan tamin tapi saya jalan langkah ke podo jalan sawah podo gua kok mulai ya iki salaman kok mulai mati ding gua mulai le kabar telon gua iki ongko ke atas motor mulai ongko dari Kelabuan nih sampai dua Kapacung gula nyetir ngani ke terus. Sebi ini neneng ibu, neneng anu neneng daya. Mi bodoh si acaca, walau hanya sepatah kata. Laju si acaca sekalan geni ke aing mata, laju aklipir ke kepi. Jadi gulang kiki taning tampatan. Anda ya pak. Mau tahun Hayruddin nangis ki, jangan komal. Cek potongan tak tahu rasa nangis saja, gelur. Mundiri serema masa kok nangis gelur kan. Tapi mun urusan ben anak jaga ongkur. Lah coba pangkoen orang mun urusan ben anak tong gitawis saja. Lecek bumpah bedereng tua ngucak kejem kan sobung. Anapa mak paitina nani bodoh? Anapa mak paitina nani madrasah? Keng karena amba terus andi anak si tepak nikah kun karo. Mali kebaik patorona aba terutama baki ning akhirat ring tuan ala butuh, ring tuan ala bucok. Mi anak kada tetireng bagus, mun anak tetireng alem, ring tuan pokok mati Islam, mati nyambi iman, tina mak bucok sekali pokok nyambi iman pokok. Anak masuk surga. Pan benembun, maki bamban kapi, nurok kerangkat ke kapi ke surga. Amin kok kena. Kok kare madetang si tada jung jamin. Mbak anjir dah bola dia jadi. Mau turun kah? Iya. Bola tadi sing ada kok lah kare hari marin ngo jamin dah kan hari ujungnya nih. Ngomong kan kok kare mas remu. Akun setang matang ya bakun. Ya anjir lagi. Nega moga-moga potra-potri na panjenengan nandiren tetira potra-potri sebisa nyalam bataki kereng sepona kopi. Kabu ya Allah kubasana. Mangkana saya tanya akiban malaikat ketika ten gula ban panjenengan panika ampuni potos ban malaikat. Nika malaikat pun motos. Malaikat pun motos cek ipon. Potos masuk surga. Masuk neraka. Masuk surga apaan? Ani ke potos masuk surga. Masuk. Ya dui bener mah muncul lah butuh kan gelura. Lah tak bisa dari nyaman jad. Buju butuh deh saudara. Masa dari neraka ke surga?
Tapi saja ada tani terus sakit aja, ada butuh kemarin ya. Ulalalala, telocor. Olah, ada lah keton dua songku, ini lepak sakit. Doh. Apa sih nomor? Ya, ada bay. Enten gula benih gengan, benih banatik, enten aku. Ani kan larang nih. Kenten gula nginom nih kebelengan. Orang enten. Udah ada mau jelas setilan mabbe. Ani kan bagian kita yang dia. Nginom ria, butuan boleh. Pakai kombi deh ire mas. Engkau tak antara bi kombi bulan ria aja. Mana ada pendenan deh. Kengen je biasa kan ada biasa nih buka aki kena. Jauh marah sara gelu dinai. Siapa panitian? Ya mula setia pancong. Ya mata lapa tujuan mu. Oh malah. Jadi saya kau tak diman jadi. Tak diman gua. Jabun gaya. Anu terki ke atas. Terki. Buka mari je. Selen de iya ro. Padahal serojak selen bi kiai gel. De iya ro. Jadi kiai pakai kare de iya ro. Alhamdulillah. Duh terjadi yang bagus kagapi. Reng tua nih. Lu kare mateteng kok gila. Ingain. Kan mangkan gula ban panjenengan cek kung tangkung kebayana cek kun setong dua telok. Lagi. Mi babek banyakin ro. Butuh setong, kare setong nakan ki. Kene ngarep ro. Teloan butuh setong kare duaan. Lalema butuh dua ki kare tatelo. Iya mon butuh kakapi. Iya. Iya tak nemu pengasakan jadi bah. Kengen jara tak kira sampai butuh kakapi. Lagi. Nih, kan mangkana gula ban panjenengan ayo pas semangat. Gulaban panjenengan nih, cia kosena bang urusan lain. San gulaban panjenengan mengaji anak, lah cupa ikhlas karena Allah niat tada boleh. Anak male tahu keperaturan Allah, keperaturan agama. Cek beriin tujuan selain. Cek beriin. San mengaji. Gua bener mesem mereka, kurang. San roh. Panjenengan engkau tangana ipa sekolah kage sapik male andi ijazah persamaan deki je entar ke desa bisa entar ke kuliah desa bisa adi kan pak gempang deki oleh pangkat paburung tulian paburung laju mangken panjenengan niat karena Allah anak male tak butuh mun bisa anak detireng alem tikel anak neneng ibudi mungkin cet pasten ben pangeran iba detireng kaya makin tak dia ijazah pakun kan ama tahu benar caca ama jadi yang mangkin mun bagian timur nyari kaya benih sebolanan di ijazah tenungku benih nikah jadi mungkin panjenengan anak pas sekolah pas oleh ijazah tak masalah benih lang ngalangin dan gula coba tak salah kenca pada tujuan panjenengan mun tujuan nakan genikah teng mare oleh ijazah mare urusan mun niat ngaji kan bila bisa haus pakunanya maku urusan ni ke guru nenggi mangkin mun kata murani mun nyari orang soki benih si bolanan di ijazah but benih si soki pun bagian topote jompo dan gula orang tapi benih gula maban jadi hari ko abala orang hari bagian si mangkat ke Jakarta harus si mangkat ke Jakarta tak usah di ijazah saja tak usah di sekolah tinggi entan lah pokoknya mangkat ke Jakarta laju mangkin mun si hanya meroma si hanya makatombaan pon ningku ke bagian Jakartaan dia makiku no koneng ning sorbaja pa kuna buku Jakarta roh soki kekepi kala mungkin guru SD jaga jaja Nggih, mungkin cet guru SD niaten kanggo ibajarna mungkin niat pengabdian ka agama juga ka pangeran bagus deiro coba tak salah ya mbian bolan tau le ijazah lala lambung ngale sabi
Digule penerok kuburan ke kepi. Indah ada toron. Si umur 9 tahun si montuk di. Tapi pas sekolah etika tan bigule. Si jan bini gula tak setuju. Enten talang-alang naga dinoreng punten keng di gula tibi. Si jan bini tapi pas sekolah etika la tahu saja. Boh, silain na sekolah. Ini silain. Jangan lang-alangan anak noreng. Tang di tibi tahu saja. Anak apa keng jan? Kok tak kau iajarin nyanyi? Engkau lambat atau iajarin nyanyi, kau lakukan nyanyi melulu saja jan. Mumpah jadi iajarin nyanyi tangan nak jadi apa jan. Berarti GT-an ki boleh. Pesurat tadi roh. Padahal jangan nengia dalam hadis belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Nggak ada terus nanya. Lu ulangin boleh. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Re ngajar ki gene re. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aru wasi masuk ilmu pada bensi yokir ke beto. Akhirnya lagi. Magi jabo angin apa? Kecuali batu ni jabo tembuk dah yang buru hilang. Lagi belajar sesudah dewasa bagai laksana mengukir di atas air. Ya, ben malain je tak tahu kia. Kau belen lah salah mata latina. Kau tak mikir nendin banjang, kau mikir nendi tibi. Nih belajar di waktu kecil. Mangkan di gula tidak saya sekolah sekali tu. Tapi makin pakun cak bahasan tahu, anun tahu kekepi mana. Enjak tahu diri, matangan aja. Nulis gendengan benih depan. Padahal lepan dari keluaran SMP lah. Gula sekolah gila mbak. Setiap abri gula lah mbak. Cita-cita jadi abri. Makan dan gula alat abri 3 bulan. Alhamdulillah ya. Coba. Tendang kok guna abri bujal abri. Ya Allah. Banyit melenyet do. Salah sakoni re bukan mon kabri taning nonong kunten okuna. Tengocak siap gerak. Nang dai tundukan ban ka pangeran do. Lagi mau pangeran Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muni kekir ngi kita ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mun latih kabri ban siap. Dia jadi mah ban ben. Ya. Dia ada masa kelas rapi nengko pas roja toron ban ben. Dia sini ben Ripin jadi kan cege kau lembu aja. Ikan pada jeleng ban kau aja. Ini pada betun ben. Buat kan jan boleh setonggeng lah ada umur. Nyaman subhan. Obu jadi ngenyap jadi. Engkau reki pendenan kena ukuran subhan. Jadi Ripin jadi bagian teti abri jadi. Hansip deh jero. Gula lambat teti abri bangaran. Potongan ngening kabri gula jat. Dari mah iya mon teti abri kan mon selain kan kita buat tang peluntang letang deh ya. Ada mon harian ya laju nyorkep elang deh ya. Iya pada ben letang lah. Ledin lah kana. Kayak ngana dan gulan sabung saya anu tangki. Mangga panjenengan kau tu bangga. Nih apa madrasah dini mungkin beda dini ya deh. Pabanggaan tanungku. Tak nyambi on tawa bolo ya ija dasar kan. Maksud sakalan imtihan kan aruwara. Yang bolan ke sapi gede insyaallah tu kaki ada kira ke gula membahi ke belengan gini ka. Enten keng pengertian ki aru. Cara kelura membata ada apa-apa deh. Yari peren kang ko ba. Jelas dia. Bola ngerti jadi mulai. Area empon geng ngonceng si lain ke. Enten ke. Ani kepun sepakat kapan jenengan ke. Kok lah ngerti jadilah.
Pokon imtihan ting langonjang gula gini gula ngarte po nongkura. Jompo ibar nongkura. Bilah ya sopako. Sombong na sagami ibuan. Sandren ring Pak Polo. Sagami kali Pak Polo re berempat jigo. Iya kira bahasa yonceng mengajin. Iya hai jadi. Ika belang, cak berapa? Ya, mantara belang jadi ini sar. Rahasia aja. Ngombolan kiai tadi ngajirian geng derem mau aku. Mbi gulai pus ita tahunku bi gulu. Tahun dua tengah kuta pas sombongan 300. Alhamdulillah setia raja kok jan. Patayon jeng joko bilah dia masuk pak. Hari coba tahun datang rewah sombongan bagian dinari ukura. Tak kira jeng kok ja ukura. Jelas jadilah ukura. Setia dia tak tahu jadi dari apa kok. Jelas jadilah. Kengjet. Bangar teraga ukura. Masa tahun penting. Hari tak itu mau tahun aja roban. Jadi lu gelun deh. Lu gelun lagi. Jadi. Hari lu gelun mah beda imtihan. Haplah. Nyaman haplah. Keng ngantu som sekali. Anjara kana aku kana ayo. Ayo je ke bayi kelar kana aku ra. Hari salaman na foto. Mabu aku sebeda. Badan budul. Lu tadi apa? Ya termasuk mun beda betul arwah tambel ngalagi semen daerah apa bagus-bagus maksud arwah beriin jadi lagi sepakunkan sebolo insya Allah butura laju menengko mensuruh ajak bagian beber mata latina pon tina foto gulaban panjenengan nih kakapi mon ki abang rasa lebihan ban guru dini ya nih guru alif nih guru sebenarnya itu sere lah juga piak kira ilmu papal kapi ada Arab polan ya tak diman genika papa daraban Sayyidina Ali darama tak dima tak kapra mangkana Sayyidina Ali pada kanjeng Nabi sampai aja julukin ana manat Madinatul ilmi dan kanjeng Nabi engkau rekotana ilmu wa aliyun babuha Sayyidina Ali Arya banglabang ilmu. Apa mak Sayyidina Ali sampai enggak gedika karena Sayyidina Ali padika takdim mah raja ungku. Mak boleh ka orang setengkian. Ka orang semabaan Sayyidina Ali ini kapakun ngormat. Dan nikah guru. Gula panjenengan ni kadang saya gang madigang ada orang masih. Kebang gitu. Pon antaran dia nak foto saya fokus ke kapi. Amin Allahumma. Saya hadir di tempat kato malam mangken makipun la olen belum ngajeng ani kani. Antaran setuju nah. Bareng nah oleh rahmat epon Allah amin Allah ya pon sekali itu bisa betul gula sampai yaki orang berlebih nyon sebola non sebola dah tak bisa lah kena ukuran utu ambure je lah boleh je lah pukul 3 ekor maji abid je seborang nah atas saja keabidan kata kacangkolangan kekeleruan kata sosonan setejen nyon seborah umpama bener-bener maki kun sukoni lah maki lapon burnya labur nderen tete ilmu barokah manfaat dan gulaban para panjenengan setejen pun sagad itu bisa awas wallahul muwaffiq lakum wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.